MAMI TV News mityang tabiriba khwai pumnamakpu Khetrimayum Angelina taramna okchabaga loinana ikoknona khurumjari. Ngasigi oina MAMI TV na khomjinjaba paudam lobirasi. Haukiba pungkun mari asida thokiba thodok wathoksing ahanbada poknafam pauchedagi lobirasi. राहुल गांधी की भारत ने यात्रा मणिपुर की हौरगनी स्टेट तरा मरी डिस्ट्रिक्ट मरफूगा मंगा फाउर किलोमीटर लिसिंग तरुक सनी सांग मुंबई फाउन सटकनी मथंग सही इंकुमजा लिसिंग अनिगा कुनगा मरी की हौगलक चहीदा पांगथोकदौरिबा लोकसभा मिखल की मरुओइना कांग्रेस के लुचिंग राहुल गांधी ना मथंग सही की इंकुमजा लिसिंग अनिगा कुनगा मरी की जनवरी की तरा मरी दगी मार्च कुन फाउबा मणिपुर की हौरगा मुंबई फाउन भारत ने यात्रा कैंपेन पांगथोकनबा सेम साखरे पाओ सिना पोनफम की हेडलाइन ने फोंगली TSA na phongdokhiba Manipurda Santi Thamnaba wafam chanaba yaroi kotu Manipurda Santi Thamnaba Thadau Student Association General Headquarter na phongdokhiba wafam adu chanaba yaroi haina Committee of Tribal Student Unity Sadar Hills na phongdokre kotu na hai muknaba leiriba furup ani gi marakta Santi Thamnaba TSAGSQ na phongdokhiba wafam asi yamna pangdaba amasung daita yaudaba ka henba matauni pao sina punafam gi ani suba headline oina phongli Integrity की वाकलों लेखा तारकपगी फिवम द लाकली मणिपुर असि तोंगान तोंगान बा कांगलुप की फुरुप कयाना पुनसिलगा अमतो ओइना नुंगसीना खुंदामिनबा लमदम अमनी अदुबु ngасidi लमदम असिदा इंटीग्रिटी की ओइबा वाकलोन असि लेखा तारकपगी फिवम अमल लाकली हाइना कबुई धर्म सभा मणिपुर की प्रेसिडेंट TL कबुई न फोंगदोक्रे वाफम असि कबुई धर्म सभा मणिपुर न सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोकिबा कबुई सलांग माइबा निंगसिंगबा थोरम द पांगथोकिबनी थौरम मधुदा TL कबुईना हाई स्टेट असिदा ओइरकलिबा फिवम असिदा कबुई सलांग माइबना तोरमबा थबक थौरम सिंग अमसुंग महांगना लौरमबा थौदांग कया असि निंगसिंगबा तंगाई फदबा लाकली लाइपोक ओइरबा कबुई सलांग माइबना वारी असि निंगसिंगबा मतमदा महांगना तौरमबा थबक थौरम सिंग महांगकी पुंसी कोंगसत पुमनमक असि पनबदा असांगबा वारी अमा ओइगनी अदुबु महांगकी पुंसीगी सरुक मचेत अमखक पल्लगा कबुई सलांग माइबा अमसुंग महांगकी मताव पुरैरोंबा वारी तांकक असि कबुई सलांग माइबा पुंसी यामना सिंथानिंगाई ओइबा सरुक सिंगी मनुंगदा अमा ओइरी पाउसिंग असिना पुनफमगी मरुइबा पाओइना फोंगली Matung tarak pasidi Huyailan Pau Pau Chedagi Amok Lobirasi. Rahul Gandhi na Narendra Modi bu mikap thoga lagadawri January tara marida Imphal lagi Mumbai phawagi Bharat Naya Yatra khongsa lagadawri haiba paw sena ngasi Huyailan Pau Pau chegi headline tawduna phongkhibaga loinana miyamda achumba wayal phangana bagi damak Rahul Gandhi gi khongsa chatkadabani K Mega Chandra haiba paw sena sabhelan tawduna phongli January tara maridagi March kunga phawba Rahul Gandhi na Imphal lagi Mumbai phawba chatkadawriba Bharat Naya Yatra gi khongchat asi AICC gi President Malik Arjun Kharge na lamthagani haibaga loinana MPCC gi President K Mega Chandra na khongchat asi miyamda achumba wayal phangana bagi pandamda chatkadabani hairi Nongmata kangdana nongmai kamna bagi makhol tari basi good governance ki khudamla thanipan phajil laglaba lan asi hana loisin ko good governance day pangthokpa matam chadri Congress Manipur gi lan manungda thokiba thodoksingi affidavit sing Congress na Delhi da chatuna Commission of Inquiry da piselagani Hiram kayada sotharaba Manipur da good governance day pangthokliba asi chumlibra hangladuna lebak asibu luchinglamba Atal Bihari Vajpayee bu puthoklaga khongkoinaba oina thokloidra haina Manipur Pradesh Congress Committee gi President K Mega Chandrana phongdokre wafam asing asi BT Road ta leiba Congress baban da pangthokiba pawgi mifam da phongdoloduna magna makhatana Tha nipan pharaklaba Manipur gi irang asi karamba matamda lengang asina loison bigadawribano haina wahangso hangki kom phurupti kom oina adumak laigani mangte Prime Minister Narendra Modi na Jomi Council Steering Sing Committee gi letterhead sing na aiba cherol sing thajin bada kom union gi ming yaholamba thawng asi kom phurup singi oina lairiba kom union Manipur gi maikai dagi akanba mongda yaning de haina phongdokre haiba pausing asina ngasi hoilan pausigi maroiba pausing oi Makha Chatharakpa Oina Sangai Express Tagi Amok Lobirasi. Chahi manga lemna cheng phangan gadawri Diploma panda cheng metric ton listing nifuga manga chamri tara thamle FCI India ge Prime Minister Narendra Modi na haudokiwa Food for All Nutrition for All Thausilgi makhada India pumbada lairiba Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana PMJKAY gi beneficiary singda chahi manga lemna cheng phanghalagani haiba paw asina Sangai Express pauche gi ahan malamaida phongli Naluchingduna Bharat Nyaya Yatra khongchat chatkadawri
ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2024 ꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ 14 ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯥꯔꯆ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯅ꯭ꯌꯥय ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯆꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯕꯦꯜ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯁꯅꯁꯝ ꯖꯦꯀꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯕꯦꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯕꯦꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯖ PMLA ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯅ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯖꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ